Rimarinchi. Rimarinchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarinchi. Chayaikamu. Tukui Willakuikunata apamuspa. Masua malula magelia mataglaktan chipa Juan Kichkan con plegona Jaire Kichaycar Muchkanchika revista semanal Rimarininis comproban chico kunan sábado chunka quinsayo junio kilo con plegona semanal año faltachkan año nuevo andino nishampaj musujuata andino nishampaj con plegona mientras que misti piñatajmike acá hay solsticio de verano, pero que mientras norte lado invierno picachcanco, que hay piñat verano picachcanchi, chay pero que año nuevo general, recoge con pelicona. Mientras que hay Perú piñat año nuevo jare que hay solsticio de invierno nishampe. Igual, ¿no? Norte pe solsticio de invierno cachcancha, y miche diciembre quilla. Mientras que hay Perú piñat cachcanchi verano, pero para tiempo. Mientras con el ñojanchi cachcanchi que este solsticio de invierno pe se llaman ya cuchcanchi y norte piñate ya cuchcanco chayna para tiempo manta chayna are que hay namat jaleicospa que una línea ecuatorial nishaman jaleicospa are que aquí nasja cachcan are que trópico con agua y entonces que línea ecuatorial se muere are que más jonerik país con tropical ningo prik. Mientras que orailao manjanailao mañata clima que cambia. Orailao joning, janailao chiring. Janailao o norte ni son polo norte chiring, que orailao rupan, que orailao polo sur lao rupan, alailao chiring, chain no que un pelegona. Ya chanan jepa. Chay meriki chay mi kai willa ko ikona riki chay kamulachko que legona. Pan y chalaycona, a ver, caipe, chigapcharizunchik, por ejemplo, que hay que fenómeno del niño o niño global, nichkanko, niño global se jaban chikpiña, chay que tumbis manta, piura manta, que yaki huillaku y chayamuchka, yaki nichkane, porque manas rique autoracona rorachkancho chay roranankuta. Que ama kai niño, o sea, ama nicho para cuna yumpaita norte lauta afectaron ampag. Can presupuesto especial rico con pelecona, por ejemplo, defensa ribereña, chantare que poco con una capempa, chay tapa que quizás canal con atroa de cospa, chainin tayakuta de originancopa, en fin, o con pelecona, achkarik, kachkan ruraicona. Chayna pe ama kay llaqtaronata chanta tarpukuikunata afectananpaq. Chay obra ruraysi kachkan wawqillaykuna pallaykuna solamente 2.7%. Chayna challaraq. Ña hawanchikpiña ichachum hasta agosto, septiembre chaykama, porque noviembre mantam qallaykunqa más nishu nichkanku. Ichachum chaykama tumpata Roaca charispa o tucuringacos y mainaya porque neachkanche 26.7% o chaynaya kachkanrike o piura lao pero tumbis piñata 2.7%. Y mapakay chay prevención nisjantes manaruachkan kuchurikao paykuna pallaki ñoqa jariki jankuna man chay tajunuchkaykichkaynan pasakuchkan norte pipas nispa. Claro que hay ñoganchila manga diferente que una pallaykuna que fenómeno niño jaricao mientras norte la manga haré que más para una pallaykuna chay nichkan que hasta verano 2027 que kakonga
nisio para norte lauta con watarik afecta ikollanga nichka. Entonces manas ni 30% más wakir zona porque achka obra kona man no obra de ruayacho. Wakir lao pues no manan 10% más hay pancha 2.7%. Wakir lao con piñatarse hasta ni 30% más hay pachcancha 26.7%. Chayna una obra kachkan y chay arik norte lao con ayari que ejecutación autora conata apurado man chay prevención contra el niño nishan tarik ruranan kupaj. Ya dari ko khilekona palekona chayna liataq kay Lima pemreke delincuente balearosqa chofer tarik ya chofer ta balearon empresa rápido nishan pata kay Caraballo nishan distrito perik wak Lima suyupe wawkhilekona panchalaykona distrito de Caraballo. En Aspan si papel taps de jaicon la kay chau pepe kachkan papel y manintak chay papel pe kay penichka. Comuníquense o el siguiente ejemplo es un chofer muerto dispara. Atentamente los primos del cono norte. Ninglikao número un taps de jaicos agora kay comunican con angopa. Tal delincuencia y que el número con atas dejan en ating policía manda llam cancho porque policía es parte de esta corrupción de esta mafia de cuauhquilekuna pallaykuna rikao porque kay mama keiko panis campinapas delincuente con apa más derecho porque mientras llaqtar una paja o sea víctimas con apa manan derecho un cancho en realidad víctima con apa man derecho delincuente, pues plegona. Víctima tak imamanta tak a ver cárcel man apaykon man si es víctima. Delincuente mi cárcel man reja. Wañuchis manta, suagos manta, corrupción picas manta. Entonces, con mama que con ticlampata, no, los delincuentes tienen derecho, las víctimas no tienen derecho, ni para mí. Plegona, nichkan, entonces, incluso chay página ley con la tapruay camón, ya no hay lima pero guaja el yaqui guaja palay con sapa punchao. Chenya tariki chayna llata López Aliaga. Paimerique virtual senador de Lima, o sea a nivel nacional, ricao, porque chay tam ley taruaco y concurrica y congreso pe. Presidente Mangareja, senador Pascanman menispe. Entonces, presidente Mangareja Conarique, senador Man Gespenjaco Aujilagona Palaicona. Achka Garicao, pero Wakajona Jamana Chayajilacuracocho, por ejemplo, Rafael López Aliaga Cachcan Gilgasjarik. Pero paire que Chejalere Ningman tapón en el Jamanam, no asumisar, chupaime asumenga, Jaterne asumenga nispa. Y con añaja más tan aclarar con Aujilagón Palaicona Lima Man se coteconga como alcalde de Lima. Alcalde de Lima cotegos, achape más tranquilo, nispa que nis con Aujilagona Palaicona. Claro, como Lima pecaron, que ganaron, que digo tapa, que Aujilagón Palaicona, que primera vuelta pe. En Atenja Chaywan Rico Aujilagona Palaicona Calpanchacuchca en Aspacajla Lima Mancotico y Tamonachcan Aujilagona Palaicona. Entonces, ya, pues ahí están los aliaguistas. Aliaguista con llaman Aspaya senador Caitamonancho Xiaigonga, Lima Man Serenja Paiga como alcalde Yapatawa. Alimeño con agala botanga corachica o limeño con archa y naya Aujilagona Palaicona de cao. Bien, entonces chay que cae nota introductoria nishan cae Perú suinchikman tariki Aujilagona Palaicona huilla kuikuna. Chayna gariki yaykusunchik cae noticias internacionales nishanmanña Aujilagona Palaicona chaype tagreke jawaresunchik imas pasakuchkan a nivel mundial Aujilagona panillaykuna kayna llakikuna uklawmantapas riki Aujilagona Palaicona chayamuchkan
hinaptin mana allinchu chay, mana allinchu prácticamente wawqiykuna puriykuna kaynakuna pasakuynin imamanta nichkanchik porque wawqichalay panchalay kay Irán Israelmi que hinalla guerrata ruwakuchkanku, ya mana riqitukunchu aunque Donald Trump sapa semana yak sapa puncha hina ñam guerraq tukurunqaña ñam Irán rindikurunña ñam Irán ruygapakuchkanña nispakuna rimakachan pero mana chayqa chiqapchu justo chaykunamanta rimarisunchik uqaya Jainimpa dominguta rikuwaqllaykunpulaykuna domingutaq kaymanta rimarqanchik pero lunespaqña kay willakuykuna chayaramurqa hinaptin kunanña rimachkanchik domingutam kaqllariki qallakuykusqa riki guerra wawqillaykunpulaykuna Israel riki hinalla atacarqa Líbano vecino llaqtata wawqillaykunapulaykuna aunque chay parlaypi kachkan agenda ama ni Libanota ama ni Palestinata atacananpaq chay parlay kachkan. Entonces justamente chay Donald Trump nisqanya acuerdo de paz. Pero Israel riki mana chayta kasukunchu. Donald Trump qaynimpa nirqaña rikao Donald Trump Netanyahuta qayaspan hasta qaqchasqaraq imatam atacanki Libanota ama atakaychu qampa huchaykipi Irán mana firmayta munanchu nispa ñuqamiki uchku wasiman yaykunaykimantaña salvachkaykiqa llaqtaykipipa riki ñam denunciasqaña karqanki nispa riki qaqchanman kasqa pero chay Netanyahu imanirqataq imatam qanqa mitikun ñuqaqa munaspaq pitapas maytapas atacaymanmi mana chayqa pajarinchallañ guerrata qallaykusaqa Egiptowanpas nispas riki amenazasqa wawqillaykunapalaykuna manam pipas maypas ima niwananpaq kasu kanchu nispa tinsi riki kunan Donald Trump riki ruygapakun Irán amam atakallankichu amam Irán atakallankichu nispa pero kay domingota riki como kay Israel hinalla Líbano tariki atacachkarqa hinaptin Irán atacaron yapatawan Israelta misilkunata kachayku entonces kay domingumanta qallakuykun yapatawan wawqillaykuna pallaykuna chay misilkuna mandanakuy domingo, lunes, martes, miércoles hasta kunankamapas hinallam misilkunata mandanakuchkanku ninriki wawqillaykuna pallaykuna chay Beirut nisqan llaqtata chay riki kay Líbano chay uraylawnin chayta riki atacaronman kasqa hinaspataq kay qayna punchawchu jueves punchawpaqchusmi atacarusqataq nanta rikao kay refinería petróleo nisqantapas kay Israelpata Israelpas igual kutichikuchkantaq riki wawqillaykuna pallaykuna mana kikinchu es que Estados Unidos riki a través de sus bases militares chaynataq riki chay buques de guerra chaymantapkama riki Iranta atacachkan riki manaña Israelpaqa capacidad misilística kanñachu chiqaptapuni kutichikuspapas kutichikun chawallataña más bien Estados Unidos atacachkanqa de bases militarkunamanta chayñataq riki chay buques de guerra manta riki wawqillaykuna pallaykuna chaynan kay domingota riki pasakurun domingota Irán atacaron Israelta Israelñataq imaynama Irán atacawankiqa nispa riki kutichikuntaq tutalawman tarrilawman tutemponomanchusmi Irán atacasqa Israelta y tutañataq Israel kutichikusqa chayna atacanakuy qallakuykun yapatawan riki wawqillaykuna panichallaykuna aunque Irán tanirqa riki Donald Trump amaya riki Irán atacaychu Israelta amaya nispa ruyapakur pero Iránñataq niq imapaqmi chay Líbanota atacachkan nispa tinmi chayna hinataña riki atacaruy nispa autorizanman karqa tin riki Irán atacarurqa pero chay punchawtaq manaraq kay Irán atacachkaptin ruygarqa Israelta Israel ama Iranta atacankichu ama contestakunkichu nispa
Líbanotapas amaya atacaiñachu nispa. Seguramente con hayan o más ratoman o cualquier puncha o atacación que Israel amaya contesta coicho. Amaina caspay que chaylapian de garosonchik nispa ruegan mancas jarika. Waujileikona palaikona pero mana Israel kasuncho Donald Trump. Donald Trump rikona pengay pikachkan ni Israel kasuncho ni pipas kasunñachu ni llaqtakunapas kasunñachu nispa rimaykachkan riko waujileikona palaikona. Pero Israel kuterachikon riki chay atakasqanta tin guerra riki kaqlla qallakuykun kay semanata wauqillaykuna pallaykuna. Irán atacarorqa Israelta Israelta kutichikorqa natinmi chayllapi kaqlla qallarqa iskayninta ninrikaw tanto Netanyahuta tanto kay presidente iranita o líder supremo mikwakpej mana presidentechu. Ya, aunque presidente kanya, pero líder supremo wan sutinjanku chay sería más kamachiko. Entonces paita regar ñami kichaga atacaron kiña Irán, chaga Israel ta wajarachin kiña. Amañaya masta atacaiñacho nispas rega pacos jarike kay lunes pa waujilaygona pallaygona kay Donald Trump. Rega pacos amañaya chaga ña yatas desahogado nispa misterimay pergao. Ñami kichagaya con aran rabiayki tarike rabiayki manhina chagaya Israel atacarulanki amañay mastaja Israel pasare kutirachiku sungima pero chaylla piñay kachun más bien ya kaqlla kutichik chay mesa de diálogo nisqanman chaypi parlarichik nisparike wawqillaykuna panchallaykuna pero manama como Irán tarike kutirachikun Israel hinaptin kaqlla Irán pas kutichikunta wawqillaykuna pallaykuna y chayna kachkan kay guerra entre Irán y Israel y Estados Unidos wawqillaykuna pero Estados Unidos pues atacachkanta ya imanispam atacaspan ninka Estados Unidos ñuqanchikqa ruwachkanchik manam ataquitachu manam Iranta atacanchik solamente acción de defensa tam ruwachkanchik Irán me atacawayta munawanchik natinmi ama chayta hawaruspa riki chaqaya kachkan chay radar ninkuna chaytami que ama masta atacawanankupaq destruyga puniko chaypika chayñataq riki karqa chay misilkuna kacharinan chay puertos chaytapas atacaykuniko porque chaymantami que ñuqaykutapas atacawachkan así que este es preventivo nintaq ya Donald Trump allinta artin wawqillaykuna pallaykuna allinta arten kay Donald Trump atacaspapas manam mama chiripi atacaspapas manam ari atacaronem nicho sino ñuqanchikqa defensata ruwachkanchik atacawayta munawanchik hinaptinmi que chayta riki imaninmi chayta harkachikuchkanchik nispa nin harkachicuspami que ari destruyunchik que soldadonkunata misilninkunata chay radar ninkunata pero ese es defensa manam ñuqaykuq ataquichu sino ese es defensa pero imaynama atacaspaykiqa defensa ninqa o sea sikurun rikaw liriachkanki runawan rikaw sayaykuspa chimpa pura lado pura hinaspaninki rika amaya piñanakusun chawkallaykasunchik nispa riki chaymanta haytarunki riki chakipi amaya defendikuchkani manam atacachkaykichu nispa riki ninki chaymantaqa hinalla parlanki amañay masta peleasunñachu kaytay allichawsunchik allin buenashallapi nispa parlapayachkanki nispañataq sikurunki riko segurunki uyapipas qhasqunpipas o tanqaykunkipas hinaspañataq manam atacachkaykichu ñuqaqa defendikuchkani ama atacawanaykipak atacawaytami munawachkanki chaymi defendikuchkani parlarisun ya amaya peleasunchu ama imama chayqa chaynampaya pasakuchkan sumaqchatakunan tupaykachinchik rikaw sikuspa rigapakuchkankitaq haytaspapas rigapakuchkankitaq manam atacachkaykichu ñuqa defendikuchkani parlasun amaña
kay problema kunakananpaq chay pasta ruwasunchik chay pasta ruwasunchik nispa imama chayqa funcionan wawqillaykuna tin Iranqa riki rabian Donald Trumpaqa principalmente Donald Trumpa rika Donald Trump chaytaqa rurachkan Donald Trump yari kasapakuti anunciachkan ñam Irán fracasaronña ñam capacidad misilistica perderonña ñam Irán ruegapakuchkan ñam Irán manaña atinñachu nispukunan chaymanta puesto más tarimazonchik kay partichatara tukuchaykurunchik hinaspañataq riki disimulawlla misilta kachaykun avión nintachu bukintachu taq chay base militar iraní ninchu chaytachu atacaron hinaspaq manam atacachkaykichu ñuqa defendikuchkani imama chayqa wawqillaykuna panichalyaykuna mana allinchu rikaw iskaynintaqa Israeltapas Irantapas ruegachkantaqa amañayqa sikunakuychikñachu nispa pero Estados Unidospas disimulawllaqa sikuchkantaq manam sikuchkaykichu nispapas sikuchkantaq imañama chayqa wawqillaykuna pallaykuna justo imaynapim kay Irán atacarorqa Israelta macho nirqanchik sabadota kay líder Líbano chay jefe máximo rinman karqa kay Iranta manachu chay Pakistan riki yanapachkan chay parlaripi paykunawan parlaq chay mesa de diálogo chaypi tiyaykuspa parlachkaptinkos Líbanota kaqllariki Israel atacarusqa chay reunionpi justo chay pacificación reunionpi kachkaptinku Israel atacaron chay Líbanota bombakunata misilkunata kachaykun tinik ay mismo hayakuyqa chayaykun kamas chay reunionpi parlachkaptinku kunallanmi atacaruanku nispa tinsi chay rato riki chay líder Líbano mañakusqa como chay reunionpi pone riki reunionpi pone mañakusqa kaqaya riki pacificación kachun nichkantaq amaña ataquikuna kachunchu nichkantaq pero kaqay kunachallan waqachichkan kunachallan chaqay bombardeaykun llaqtayta nispinatinmi chay ratuchalla riki Irán nirqa chaynaqa atacasunchikya imaynama chayqa nispa riki tianchaykuspan atacarorqa Israeltaqa entonces como chay justo parlachkaptinku chay pasakurqa hinaptinya Donald Trump yacharqa riki Donald Trump willachkanku riki ima parlasqankutapas hinatin Donald Trump kamashalla nirqa riki Israel Iránmi atacasuyta munachkan amam contestakunkichu amam contestakunkichu atacasqaykimantami atacasunki nispa pero mana chay funcionanchu wawqillaykuna pallaykuna chaqay riki kay juevista paymi sapa semana munarisqan hora anunciachkan ñam guerra tukurunña kaqay huktawan anunciaykun qayninpa juevista kunan sabadopin kachkanchá qayna punchaw viernes qayninpa juevista chaqay riki nikurunña periodistakunaman ñam guerraqa tukurunña ñam Iránqa rindikurunña nispa entonces periodistakuna tapun rikaw Irán rindikuruptinqa ñachiki firmarunña icha manaraqchu firma firmananqa faltachkanmi kay punchawmi firmachaykunqa iskay kimsa punchawcha pasarunqa hinatinqa firmachaykunqañam tinmi chaypi tukunqa nispa tenqa imaynatama aceptarunqa tayta Trump nispa tapunku hinatin kay intervención militarqa riki karqa ama chay Irán chay bomba nuclear nisqanta ruwananpaqmi chay ruraytamiki atipakurqa hinatinmiki ñuqanchik riki ama chayta ruraychu nispa riki preventivamente atacarqanchik Iranta nin entonces como ña riki Irán perderunña manaña riki soldadonkunapas kanñachu misilninkunapas tukurunña más bien ruegapakuchkanña tenqa riki ña riki arinirunña manañam nunca chay bomba nuclearrinta ruranqañachu ni karam manañam nunca ruranqañachu ñam riki waytaña perdieron así que cualquier momento firmachaykunqa suyaykusunchikya nispa
Pero imaynantataq firmanqa mana pasa porque ñataq unayña ninki tukuruñan guerra firmarunqaña firma chay qhariki fácil challa yachaymi chaqaya kay llaqtanchikpi hawkayaykuchkanchik chaqay petróleupas bajaykuchkanña ñami que Irán perderunña porque sichu Irán gananman hinaptinqa en realidad qhariki o Irán hinalla controlanman o hinalla guerra kaptinqa manachiki chay petróleo pasamunmanchu y petróleo riki subichkanman nispa. Chaynata riman kay juevista kay Donald Trump wawqillaykuna panichallaykuna pero chay ataque qallaykuptin imanirqataq kay tayta líder supremo iraní nirqariki kunanmi chaqa hasta petroleopas $200 kama subinqa nispa $200 kama subiptinmi riki yarqaypas kanqa mas imapas kanqa nispa riki wawqillaykuna parlaykuna nirqa pero justamente chayta kay periodistakuna rikitun yacharqa hinastapurqaku imaynanpi yachanki porque kaynakunatataq ninku niptin riki no chaqaya petroleoqa bajachkan chaqayan petróleo chinaspaq cuentutaña riki willakuyta qallarin chaynanta radarninta destoyruspamiki tutallan astamurqaniku iskay chunka pichqa chunka mana pichqa chunka iskay chunka pichqan chunka iskay chunka hasta kimsa chunka bukiwanmiki tutallan astanakamurqaniku llapa chay petroleote natinmi petróleo kakuchkan suficiente nispara riki alabakun wawqillaykuna pallaykuna na chayñataq riki kunan sabadutapas kunan sábado kunan kachkanchik kay huknin nichkanchik juevistam chayta anunciarqa nispa kunan sábadopas igual imanintaq paqarin domingom kay tayta líder supremo iraní paykuna chaynallataq chay ejército iraní paykuna firmaykunqa domingutan firmanqa nispa ña chaypim chay guerra tukunqa nispa kunan anunciakurun wawqillaykuna pallaykuna entonces paqarin domingo riki a ver imaynas kanqa ciertuchus firmarunqa manachus hinaspa nishkan chay guerra tukuruptinmi ay mismo chaylla chay estrecho Hormuz kichakurunqa kichakuruptinmi riki chay petróleo purikunqa mana controlasqaña chay paqarin firmachaykunqa hinaptinmi chay estrecho Hormuz kicharayanqa pipas yaykuyta munanqa hinaspaqa riki yaykukunqa petroleota qhipikuykunqa riki hampukunqa manam pitapas maytapas harkakunqañachu nispa kunan publikaykun pero mana periodistakunamanchu sino chay red privadunpi rika chay red social ninpi rika Truth Social nisqan riki kachkan kay Donald Trumpa kikinpa chaypi publikaykurun wawqillaykuna pallaykuna kunan paqarinmi firmanqa nispa entonces suyasunchik rika suyasunchik pero kaqay yuyarinanchikpaq wawqillaykuna pallaykuna yuyarinanchikpaq primero challatam kay tayta Trump riki anunciarqa kaynata nispa chay marzo killayapiraq rika 6 de marzo nikurqa bueno a ver acá chape faltaron chusme sí, allinllam a ver bueno 6 de marzo manta riki hallaykun yachasqanchikna guerra hinaspancha 31 de marzo a ver 23 de marzo kaypi kakuchkan achkallaña fichakuna wawqillaykuna pallaykuna a ver kaywan qallaykuna wiñaykachisunchik mana rikuchakuchkanchu kaypi nishkan rika 23 de marzo nirqa riki kachkanmi riki tanto ñuqayku partimanta Irán partimanta mañakuykuna chaytam hawaykuchkaniku kay mesa de dialogospi 24 de marzo ñam Irán riki acuerdoman chayarunña aceptarunña hinaptinqa kay samaykunqañam nispa 31 de marzo a ver 31 de marzo mana chayasunchik imanintaq
amenazan que Irán tarike wauqillaykuna pallaykuna 48 horas Irán firmanaykipaqa manachu firmaronki yachakunki 48 horas manachu firmarutiqa timpurachisaykim nisparik amenazar. Chaynataq 1 de abril chayaramun hinaptinqa chaypi qillqaykun ñariki kayna nispa. Irán me chinkanqa una civilización va a terminar hoy. Nispa manachu publicaykaramurqa. Huk civilización me toconqa kunan chinkanqa nispa miki publicaykaramun justamente 1 de abril. 6 de abril nigriki ñam firmarunan ñakarqin achkaptinmi acuerdo chakunariki kachkanra huk iskay rimaycha chayrayku mana firmarunchu. Chaychata tukuchaykun ganatin firmarusonmi nispa. 7 de abril, 6, 7, 1 de abril manta 6 kama, ya semana manta. Chaypiqa nikurunña ñam alto al fuego karunqaña iskay semanam samasunchik nispa. Ya fecha por fecha wawqillaykuna pallaykuna kachkan. Kaqay kay tayta Donald Trump rimasqa hinaspa kaqay incluso chay redes social nimpi publicasqanpis kachkan kaypi publicas kachkan. Está muy cerca de terminar la guerra nisparika. Kaypi urachami nishkan Irán ya aceptó todo, aceptaron ña llapachanta. Nisparika apurawchallamanmi kaykuna pasakuchkan. Hunqaychallatam Irán firmaron nishkan rika. Chayna kaqay 15 de abril igual wawqillaykuna pallaykuna. Chay Fox Business nisqan periódicoman riki willakurqa ñam guerraqa cualquier momento tokoronqaña nispa. 17 de abril nikurun rika ñam Irán aceptaron ña pagarin minchan firmachaykunqa iskay punchaw chamanta kunan ñam aceptaron ña. Pero a ver, desde abril, mayo, junio piña kachkanchik y sigue la misma historia. Chaymi kiyaqa sapa semana que kaypipa repetichkanchik chaynata Donald Trump nin ñam tukurun ña nispa. Entonces, paya chayta riki riman repiten riki wawqillaykuna pallaykuna mana chayqa chay hapchu y kaywanqa kikillanlla pinqayman yaykuchkan payqa chay alabakuspaymi allinta ruwachkani nillanchik imaynatay chay pinsanpas riki hinalla qatisunchik 20 de abril chay Truth Socialistpi publicaykurun ñam riki firmaykuy karunqaña aquí está todo a punto de suceder nikurun chaymantaq 21 de abril paqarininta riki kachkanñam riki chay alto al fuego rurananchipaq ña parlari kachkanña ña listo chaylla ña kunanqa samachaykusunña manaña guerra kanqañachu 30 de abril Irán mi ruigapakuchkanña nispa riki justo chay 30 de abril chusmi karqa kay Chinaman rispa chinukuna riki rabiarachisqa Donald Trump rikaw hinaptin riki kutispan chayta rimarqa riki wawqillaykuna pallaykuna ñam Irán ruigapakuchkanña ñam acuerdarunña nispa rika chayna 1 de mayo periodistakunaman nin manañam llumpaytaqa tardanqañachu kachkanraqmi chay rimananchipaq acuerdokuna chaychatachik cumplichaykusunchik hinaspa riki firmaykuna kanqa. Entonces, hayka kutitañataq nirun wawqillaykuna pallaykuna chayqa riki kutirispa yanqa rimakuymi rikaw. A veces kay programata uyarinki chinatin sapa semana chay guerra tukuruña nispa repetichkan may guerra tukunchu nispachik niskankichik pero chaynatay chay Donald Trump riki yak sapa semana riki rimapakun wawqillaykuna pallaykuna ahí está pues ahí está aquí también tenemos kaypi churaykusun ahí está 18 de mayo, 23 de mayo, 28 de mayo, 8 de junio, 9 de junio, 10 de junio, 11 de junio, 12 de junio, jueves, viernes, kunanqa 13 piña kachkanchik, kunan sábado pues kaqa ya anunciakuykunraq ñama guerra tukurunqaña nispa domingutan paqarinmi firmaykunqa nispa kaqa ya incluso kaqay kay llaqtanchikunapi como RPP o diferentes medios de comunicación publicaykaramunku rikaw este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra nispa. Entonces, imaginampi porque chaqa niskanchik kunan puncho chay Truth Social nisqan publicaykaramun. Entonces, paqarin suyasunchik a ver si estutachos firmarunqaku yanqay kay Donald Trump alabakun ñam tukurunqa y paqarinmi firmanqa minchan firmanqa y firmayqa kanchu kaymanta imanintaq Irán wawqillaykun Iránqa asikun chay
loco en chay tronca rima con nispa. No hay tregua. La guerra continúa nispa. Jueves anunciaron, ñam firmaron gaña, ñam aceptaron y ta jueves retaga misil con Israel pitoja cachari. Kunan anunciaron, a ver, imagina más ratones con aman, gaglache misil con toja cachang, imagina. Pagarin se firman gaco, pero Irán ning manam ima acuerdo pascancho. Ning Irán manam ima acuerdo pascancho nispa. Paipa uman pichique acuerdo kachkan, pero piwan ya chay parla compas nispa ning kay gobierno iraní wa ojilecon palecona. Mana chayllacho kajaerike kay los hutíes de Yemen paikunapas chay bloqueo naval nisjanta rurayko manaña chay estrecho Hormuz piñacho sino más uracha piña kagay kay justamente kay celular jawarikuchkanka líder de hutíes. Chay mar rojo ninkuchu chay pikachkanta chay huk estrecho rikao estrecho ninanja huko llaño lamar huchaya llaño yaron chimpanapaj chay chatam ninku estrecho nispa estrecho jareke misteri maipe imanianta chay llaño chayam ninan misteri entonces chaqaya paykunapas nikoron ya ñuqaykun kunan tutamanta wichqaykusaqku kay estrechonchikta inaspataq riki kajaya atacaykunku awqillaykuna pallaykuna kay Israel tapas los hutíes kunaqa kay Océano Índico lawmanmi chay estrecho Hormuz chay Oranpemi chay Oman lawpi awqillaykuna pallaykuna chaynay chay llaqtapas sutin Oman Perú pues Oman kan rikao a veces Oman nentenchaqa ima umanta nispachik niskaswanchik. Entonces Estados Unidos ruega pakullachkan pero ataques kachkan. Estados Unidos ruega pakuchkan pero kikinpas siku kacharichkanta misilkunata bombakunata kacharichkanta imaña chay guerra wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki mana chayllachu problema kachkan kay Estados Unidoswan chay guerra mana tukunlla jawarizunchik jawarizunchik pagarin chiqaptachu firmaron imayna pero Iránqa nichkan manam ima acuerdos kanchu. Estados Unidos nin riki qayninpakuna ña nirqaykichikña y kunapas chay repetichaykusun Estados Unidos nin chay uranio chay bomba nuclear ruana uranio chayta entregawananchik llapanti naspa prometikunan ama nunca chay bomba nuclear nisqan rurananpaq nispa chaymi chay principal kay Estados Unidos pa rimayni y chayneta chay estrecho Hormuzta ñuqaykuman entregawachunku ñuqayku administrasaqku chaynapi pipas maypas chaynenta hawka purichakunanpaq chaymi chay Estados Unidos claro aparte chaymanta kakuchkanya achka agendakuna pero Irán imanintaq Irán ñataqmi nin Donald Trump uranioykutaqa manam nuncapas entregasaykikuchu nin a veces contrario chayñata estrecho Hormuzmanta nin estrecho Hormuztapas ñuqaykum controlasaqku manam hamchu nispa mana chayllachu sino nintaq riki qullqimantapas Donald Trump pagaway qullqita qayninpa rimarqanchikña rikaw qullqimanta billonninpi rikaw millonninpi achka qullqita rik mañakuykun destruyarapuanki escuelaykunata carreteraykunata localniykunata así que chay reconstrucción chaymi cuestan tantos millones chayta pagaykapuway hinaptinchik firmaykusunchik nispa pero imanintaq Estados Unidos chay qullqimanta nin no te preocupes chaytaqa pagaykusayki firmaykuyqa aceptasqaykita kay Hormuz entregawasqaykita chayñataq riki chay uranio nisqanta chay bomba nuclear ruwanayki uraniota entregaykuayku natinqa firmaykusunchik y chay o sea firmayku simplemente chay entregawanaykikupaq manachik kunan entregawaspaykichu firmankiqa firmachaykuy natiriki chaymantaña riki chay respetaykachikusunchik chay firmasqanchikta nispa nin Estados Unidos qullqimanta nichkanlla entonces pero chay qullqimanta ima nispataq contestaku
Bueno, Estados Unidos nisqantar. Chay pagaway nisqaykitaqa no te preocupes. Firmayku hinatin pagaykusaykim chaytaqa. Pagaykusaykim ninrik. Haykatam nishtachkanki, chaytariki reconstrucción está bien, pagaykusayki aceptanin pagaykunaypaq nispa ninrik. Pero kikinku pura parlaspaya, pero kay naman panan periodistakunaman, prensaman, otaq chay redes sociales nin publican hinaspa imanintaq falso acuerdo kunam kachkan nispañataq. Falso acuerdo tam irán firmayta munan. Chaykunatam parlachaykuchkaniko, chay falso acuerdo kuna ama kananpaq nispa. Falso acuerdo ninriki mana chay qullqita pagayta munanchu, mana chay uranio tariki entregayta munanchu, chormusta mana entregayta munanchu, entonces chaymiki chay iranpa pediron riki mana chayta aceptanchu riki kay Estados Unidos chay agendan trabajuykuniki 26 agendas o agenda kachkam chay tariki firmanan ponen kayta llapachanta chay qullqimantaqa ya pagaykusaykim firmaykuyraq nispa. Pero irán imanintaq chay qullqimanta. Bien, Estados Unidos yachaniñam hampa vidaykita llulla kasqaykita primero pagaykuwayraq firmanaypaq mana chayqa mana firmasaqchu nisqas wawqillaykuna justamente chaymiki chayta aceptachkanña, ya ves, aceptachkanña unikuq paganallata nisitachkan nispa riki kay redes sociales kunapi periodistakunaman willakuchkan riki ñam irán aceptaron ña rindikuchkanñam nispa riki. Pero Donald Trump ñataq a través de sus enviados especiales imanintaq irán ama preocupakuychu qullqimantaqa firmaykuy hinaptinqa allimanta pagasayki, poco a poco riki depositamosayki según necesitasqaykiman hina nispa. Irán no, Donald Trump paga completo, si no hay negocio ni China con pasakuchka wawqillaykuna peleaykuna kay tema de guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. Así que pasqa manan kanqachu nichkankumiki especialistakuna yachaqkunaqa. Yanqallan chay Donald Trump riki publicakamuchkan pagarin firmaron qaña ñam rindikuruña kaynaron waqnawan yanqa chay wawqillaykuna peleaykuna imay chayna runakuna kanku rikaw. Chaynallataq riki riki kay problemapas kachkantaq rikaw. Kay Ivanka Trump paypa miki qusan kachkan Jared Kushner nisqan paymanta uk punchaw qayna watachus rimarqanchik paychusmi kunan watachu kampas kay pasaq killakunapi rimarqanchik paymi riki chay Jared Kushner kay Ivanka Trump, o sea Donald Trumpa churinpa qusan paytamiki kay Donald Trump riki familianta churaykun chay acuerdokuna firmachinanpaq. Incluso paymiki kay Franja de Gaza chaynallataq kay Israel guerra tukunanpaqpas firmaykarachirqa. Hinaspa riki chay Egiptopiraq testigukunapa ñawpaqninpi chayna pasakuchkan rikaw. Entonces chaymi kay Jared Kushner nishkan payqa riki nacionalidad israelí, chay Israel kastam Ivanka Trumpwan hinaptinmi kay Jared Kushnermi posiblemente riki gobernanqa munduta nichkanku, cierto chay imaynaya bueno, pero manaraq riki gobernachkanraqchu, sino paymi gobernanqa nispallay rimapakunku rikaw. Kama internetman yaykunki, YouTubeman yaykunki Jared Kushnermanta rimayta chayna rimaykunam kachka. Ya, pero manan chaymantachu kunan kaypi rimayta munachkan chaytaqa huk yachaychallata riqumuchkaykichik quizá qunqarunkichikpas, pero chaymantaqa rimarqanchikña qayninpakuna. Kay Ivanka Trump, kay Donald Trump warmi churin kasarakurqa kay Jared Kushnerwan paykuna riki vacacionninpi purimusqaku kay Albania lao Lamarquchapi. Ya, aspankos chay Lamarquchapi purichkanku hinaspa riki tayarunku islachata chunnichkaqta. Hinaptin sinin bueno kay islaqa chunnichkasqa manachu kay islata dueñaswanchik, porque según riki kay runakunapa rurayninman hina imatapas descubrieron que hinaspaqa chaytaqa dueñawaqmi. Primero descubrieron que islata ya chay islaqa hampaña y
hamkanki ima nacionalidad chay nacionalidad man inariki pertenecen llaqtaykiman. Por ejemplo, chay isla de Albania pimañataq pertenecen si Ivanka Trump estadounidense katenqa, Estados Unidos man rikaw. Entonces, kayna rikaw chay parla pasiaq risqaku kay Josampewan buki periki hinaspas chay islata rikurunku chunnichkaqta hinaspas kay islataqa ñuqanchikmi descubrirunchik, por lo tanto ñuqanchikman pertenecewanchik. Chaynaqa kay islapi ruwarusunchik huk hatun hotelta ruwarusunchik Marqucha patanpi chay playakunata allicharachisунchik atinriki kanqa turismota ruwasunchik kay islapi nispa tiyanakurusqariki Husanwan kay Ivanka Trump hinaspariki chay Albania llaqtapi autoridadnintapas chay gobernadorninta riki parlapayarusqaku. Kay islatam descubriruniku kay islataya quykuayku ñuqayku chay turísticoman convertita munaniku nispa, ya. Pero imataq pasakurun chay islaqa manas isla abandonauchu según wakiqkunapa qhawayninman hinaqa. Chay islaqa isla protegida suwawqllaykuna pallaykuna, porque chaypi kachkan riki recursos naturales, recursos biológicos. Entonces chayqa isla protegida, chaysi como protegisqa chay isla hinaptinsi mana ima runapas yaykunchu, ama chay ecosistema chay uywachanguna, seguramente uruchakuna kan, o pisquchakuna imachakunapas kan, o sachakunapas riki o tukuy riki chay jurachakunapas kan especial chay islapi, chaykuna riki protegisqa kachkan. Entonces, como le protegen chay islata hinaptin mana pipas yaykunchu chayman prohibido riku wawqillaykuna pallaykuna. Imaynam riki niswanchik kay Perupipas kachkanchaqaya parques ecológicos nisqan rikaw. Por ejemplo, kay Perupi kachkan kay Yunkanchikpi chay Manu nisqanpi un parque ecológico. O huk sutinchanku, pero chay si kasqarik. Entonces chayta runakuna yacharon hinaspas protesta kachkanka Albaniapi imaynama chay Ivanka Trump chaynata Harris Kushnerqa chay islanchiktaqa apakunqakuqa hinaspa ruwayta munankuraq hoteltapas hotel turísticotaraq chayqa isla protegida. Mana proteges katenqa ñuqaykuraqchik yaykuruspayku chaypi dueñachkaymanku yachakuchkaymanku manan permitisunchu nispa chaypi qallakuykun protesta wawqillaykuna pallaykuna. Chay Albania llaqtapi kaq autoridadkunapa riki policiakuna riki chay protestaqkunata gas lacrimógeno chay perdigun chaykunata kachaykarin riki imayna kay Perupis mana chay protesta katenqa chay policiakunawan peleokakun chayna riki qallakuykunman kasqa riki chay islapa huchanpi principalmente chay Ivanka Trump y Harris Kushnerpa huchanpi wawqillaykuna pallaykuna chaytam nishkanku riki imaynama kay familia Trumqa chaytaqa ruranqaqa llaqtakunata invaden kunanqa islatapas apakuyta munanku nispa riki wawqillaykuna pallaykuna. Mas rimari kay programallanchikpi mas rimari wawqillaykuna pallaykuna. Chaynataq kunanqa kay Boliviamanta ña rimasunchik. Boliviapipas kachkan kay ancha problema ña killa partin ña wawqillaykuna pallaykuna killa partin iskay killaman ñarichkan chay protestakuna hinalla wawqillaykuna pallaykuna. Chaysi riki kay semanata kay Rodrigo Paz como kayninpa semanata Congreso primero aprobaykurqa gobiernoqa exencionta ruwanmanmi nispa chay leyta riki autorizaykurqaku. Hinaptinmi kay semanata riki chay promulgaykunña kay gobierno Rodrigo Paz chay ley de excepción nisqanta. Imataq chayqa militarkunata policiakunata kachaykuspa chaywan riki llapa chay bloqueo nisqanta kichamunankupaqya. Manachu kay Perupipas 2023pi chayna kakurqa bloqueokuna militarkuna rispan sepemurqa llapa runakunata chay qallakuykun wawqillaykuna pallaykuna kay semanata.
llapa dirigente kunata, líder kunatas hatikachakuchkanku, llapa servicio de inteligencia de Bolivia, enaspa presota apaikuchkanku awqillaykuna pallaykuna, chay qallakuyku, ñariki como chay estado de excepción chay publicasqaña kachkan, tereke kunanqa ña hatikachakuyta qallakuykunkuña llapa dirigentes, kakuchkansi achka wañuy wawqillaykuna pallaykuna ña qallakuykun ña wañuy kay semanata wak Boliviapi porque puntakunataqa mana wañuy karqachu, protesta pacífica hinallam karqa hinata ñuqapish nishkarqani allensochu wak Boliviapiqa ni wañuypas kanchu, kay Perupiqa protestakunapiqa wañuyllañataq nispa riki kusisqa kachkarqani, kanqa ley riki harkasqa ama chay wañuy kananpaq, chay estado de excepción ama publicananpaq, chay tariki chay tiempo de años congreso riki ruraykusqa leyta chaynapi ama chay wañuykuna mas kananpaq, ya pero kunan chay leyta riki kutirachinku, kunanqa autorizaykunña ña gobierno riki chay autorizacionta firmaykunña ña promulgaykunña leyta ley riki chay wawqillaykuna pallaykuna, hinaptin ña wañuy kakuchkanña, wañuy kakuchkan kay Boliviapi dirigentekuna hatikachakuy kakuchkan redes socialespi hawanki, hinaptin riki chaqay dirigentekunata presuchachkanku awqillaykuna pallaykuna mana chayllachu, incluso kachkansi grupos paramilitares de Bolivia, chay Rodrigo Paz formaron grupos paramilitares, imagínate chay paramilitar, mana militarkunachu sino sapaq ya huk organización riki kay Perupipas chay taruku tiempo kakurqami kay grupos paramilitares riki wawqillaykuna pallaykuna, ahitapish grupos paramilitares o comandos, comandos Rodrigo Franco o otros comandos wawqillaykuna pallaykuna karqa riki pakan ya gobiernopa kamachikusqa riki llaqta runata wañuchirqaku dirigentekunata, y chaykunas riki risqa kay bloqueokuna kichaq manas atisqakuchu kay bloqueo kichayta, llaqta runa riki achka kaspanku vencikurunku wawqillaykuna pallaykuna, chaqa nishkan kay distrito San Julián chaypim llaqta resistieron gobierno ñataq chay grupo paramilitarta hurquykaramun, pero mana atirunchu, hayninpa sábado 6 de junio chayta riki lluqsiykusqaku más de 500 efectivos policiales y militares iskaynin riki wawqillaykuna pallaykuna kay Santa Cruz lawpi, aspariki huk punchawchallapi chay bloqueo chinkachinanpaq, pero chaypi kaqkuna riki defendikurunku machitikunawan, kaspikunawan y kayna kuytikuwan mana balawanchu, kuytikunawan wawqillaykuna pallaykuna, aspariki chaypi concejalpas nikurun manam kaykunaqa militarkunachu son paramilitares nispa wawqillaykuna panillaykuna, ya nishkanchikña kay Estados Unidos mana munanchu kay gobierno Rodrigo Paz kay Boliviapi wichinanta, mana munachkanchu, imaynatapas hapisaykim nispa riki gobierno nikun hinaptinmi kay gobierno riki harituchakuchkan wawqillaykuna pallaykuna, y chaynapim riki seguramente Estados Unidos yanapasqan kay grupos paramilitares riki kachkan, incluso rimaypas kachkanmi que cualquier momento Estados Unidos kay gobierno boliviano mañakunqa militar hinatinqa Argentinanta kachaykunqa porque Argentina riki chay lamar hucha Estados Unidos España, Estados Unidos vamos chay mili regalayku, entonces chayman riki bukikunapi militar chaykaykamunqa Argentina chimpaykamuspa Boliviaman riki fronteramanta yaykukuykuspanku riki sepistin runata riki encarcelastin riki yaykukuykunqaku chaytaqa pima mayma controlanqa wawqillaykuna pallaykuna, porque chayta ruwaruspallan paykunaqa ripukunqaku hinatinqa qipa punchawta riki riqsiruspanku paymi wañuchiq karqa, paymi kaynata ruwarqa maskaspanku mana tarinqakuchu, paykunaqa llaqtankuna Estados Unidos ripukunqaku riki wawqillaykuna pallaykuna, entonces chaynam chay pasakunqa kay grupos paramilitares nisqanwan, chay Estados Unidos pa chay armas qanwaya pero kay wakiq grupo paramilitarqa imayna armas qaykachkan mana yachanchikchu wawqillaykuna pallaykuna, chay
desbloqueo pecha gaya chunka tan civiles heridos, 19 policías lesionados, incluso juco agente policial chagay usi pitarigong mancarga, umampe balayo, pe chay balearor kikin kopura chay baleana goroga imagina chay cargapas, chay nankachkan, ojlegona palaykona kay Boliviape, kay pikachkan rika kay cacería humana, motokunapi tanquikunawan kaypi mismirikuchkan husnilani kay chimpata corrichkanku kay piñata militarkuna ojlegon palaykona, kaypi nishkan riki soberanía entregada, pueblo masacrado nispariki Nicaramunco, kay Rodrigo Paz me entregay con Estados Unidos man nispariki kay militarkuna ya entregayko. Entonces, posiblemente que hay grupos paramilitares o que Bolivia, Picachcan, Estados Unidos, tropa con Arique. Manarique, tropa, si no contratas especial tropa con Arique. Y mañana manacho guerra Rusia, Ucrania, mandanco, tropa con Ata. Y rima y carga, Jalarinempa, manta, tumpa, susigas a Cachcan, peruano con apas, boliviano con achcallaña relagaco, contratasca, joligeraiko, chay pamsotin mercenarios. Entonces chay tam ñoja piensachkan, ñoja piensachkan, kainan pachkachkan nispa. Posiblemente chay grupo paramilitar con aga son mercenarios pagados por el gobierno de Estados Unidos porque chay litio ta, ya pa jore, ya pa imantame que kay Bolivia mantapas jepico y tamonachka. Evo Morales me quería un nacionalizador, empresario con la manta le quitaron que ya pa iman tapas, manare que ya pa hecho quitaron sino raqueror, con are que ya tan chango imanan pero peja are que ya pa chantan jepe conco, es que ya tan deja chay conco. Chaynan kay Bolivia pipskanan ya pa chantan jepe conan chuk es que ya deja nanche me ya la mitad deja chkanchi nis para que chaype empresario con apas que ya napachkan posiblemente el gobierno ta chay privatización canampa arica Rodrigo Paz ñas jallagoygos caña chay privatización kunata rica chay kunata cuenta tokoros pan con arica kuchkanko chay protesta kay Bolivia po ojlegona palaygona kaypi a ver kaypi video kachkan sus video chukay a ver más kachaygos onchik en aspa choraygona kaptenga churayko son chiriki kay Boliviapi imam pasacos jantariko ojlegona palaykona. Así es un video, a ver con alan churayko son imaginas kachkan kay laki kay Boliviapi. A ver kay uñay kachonchik. A ver. Ahí está. Kay nam kachkan chay bloqueos ojlegona palaykona. Haga militar con los cacharis que van a hacer rico churros. Como poquito acá, hermano. Gobierno usó paramilitares, paramilitar con la guerra, cacos, ahí están los militares, eso no son militares, son paramilitares, ni siquiera que pelicona. Chayna pasako kay pas video kachkan kay Bolivia man tariko ojlegon pelegona kaynam achka runa con ariki participachkanko kay protesta pe ojlegona pelegona kay Bolivia al laupi. Ahí está. Ay chikwana llamana toque wa trabaja kuchkan. El alto niskan wanta kay Bolivia capital no bajo buscan wagnan suila ñaga chocle cantidad ciudad de Paz niskan are el alto niskan me alto lao imagina que Ayacucho ya está en tu país onche que Ayacucho que kan man Bolivia o sea que capital La Paz y que naña el alto ñata kan man que Huasca ahora que Joriwilca chico, grande, alto lado picota, chay que yachta acá con man, al chay no, el alto, macho ya el macho yachta, el alto que le con
chaymanta creo que carretera bajachkan ukuman chay runatam kaypi hawachiwachkanchik wawqilaykuna palaykuna más de 40 días 40 días kunanqa ña 50 días más ña aypaykuchik ya iskay killaykamuchkan wawqilaykuna palaykuna protesta en Bolivia. Imanichkantaq kaypi ultimátum al presidente de Bolivia: renuncia o la convulsión continúa. Kaypi nichkanku Rodrigo Pazqa renuncianan pone, mana renunciaptinqa manam kay protesta tukunqachu nispa wawqilaykuna masqarin kasqaku kay bolivianokuna. Kay peruanokunaqa semana protestallapi sosegaron rikawan balata kachaykaritin ya sosegaronku. Pero Boliviapi hinalla protesta kakuchkan y llakiqa rika wawqilaykuna palaykuna llaqtapaq ya mana kanchu tienda kicharayasqa, mana mercado kicharayanchu killa masña. Rantispapas seguramente rantinakunku pakanlla. Waqueja como llamkapachakuspalla riki rantinku mikuyta, o sea, día a día wawqilaykuna palaykuna, por ejemplo, ambulantes, estibadores, chaysi wawqilaykuna palaykuna mana kanchu riki qulliqi. Yarqaymantas waqakuchkanku, incluso qayninpi semanata Chile mandaykusqa ayuda humanitaria, chaymi nichkarqaku kay Perú mandapas mandamuchunku ayuda humanitariata nispa, pero kay gobernonchik mana riki chaytaqa kasunchu riki wawqilaykuna palaykuna, hinaspa mana mandanchu ima apoyutapas. Chayna pasakuchkan wawqilaykuna panichalyaykuna kay Boliviapi. Chayñata riki chaynallataq bueno oranchik riki complicuykurunña, más bien samachaykurunchik kunanqa timpullapa wawqilaykuna pallaykuna pajarin riki justamente kay kunata siguisunchik hinaspa rimasunchik iman pasakuchkan wak Venezuelapi uklaw llaqtakunapipas. Ya son ya 9:10 de la noche wawqilaykuna pallaykuna, a veces nanqa riki pasaq semanantin mastam horata miraykachispa rimachkarqanchik. Chaynaqa tukupayninman chaykunchu wawqilaykuna panichallaykuna. Rimarininchik. Rimarininchik. Punchawpa mitakuyninpi revista semanal Rimarininchik chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa.